Baahi ba City ba re mathata a bona a qadile kgale. Ba qosa dizama-zama ka ditlolo tsa molao tse etsahalang Bekkersdal tse kenyeletsang tlatlapo le peto. Le ha o le jwalo boipelaetso ba bekeng ena bo susubeditswe ke ho betwa ha basadi ba robedi ba sehlopha se neng se hatisa video ya mmino haufi le merafo o mong Bekkersdal bekeng e fetileng ka Labone. Re batla ho romela molaetsa Basothong ba re hlekefetsang lefatsheng la rona. Ya bohloko ke hore hona le Basotho ba leng kgale ba le mo South Africa. Ba sa etseng botlokotsebe ba sa etseng ntho tse mpe. Ka Labone ho tshwere dizama-zama tse 29 kagiso. Mme ka Labohlano Sepolesa se ile sa tisa letsoho letsholong la sona la ho kwala merafo e sebediswang ke dizama-zama. Here it was like their factory. So it looks like they are taking the gold bearing material. They're at the back there. If you can see behind me, there is a sand dunes there. Yes. Yeah. They take their gold bearing materials and they come and process them in this particular space. Letona la Sepolesa le tlile etella pele pitso e kgahlano le bonokwadi mafelong a bekeng ena City.